Nagabintagi kubor baman kasni pet but subscribe ya uan. Dan kanu ko banong ban solve your problem. Kaya taman subsidize your problem. Ma, tika rupang ade kawi ka committee lesi kaban bridge siya kaya. Ma, tika po lang manda, iya kilis na mga adat, kaniti ayo kapan mi ya report, ma, multi-dimension poverty index, baka setiap kejongi kade top 3 na tayo bedukta. Nampak mereka no, aku pra na sispa. Aku naman ki sispa aku pra kide beduk. Kabang beduk ni, kamut mau beduk kali. Ani bumdan kali itu di ada beduk ni, kamut tangan bang, imyo. Titang ni kini kintian, kuberi sibuk. Kublai pi baru kini gilong ki kubor bam tagasngi. Kashilam ay jingyarap ni gilong yeng long sembaduk jangka office rupang kalapoi siya kabenta kabakat saw na do bazdang ya kabala pentip do ba Monaj R. Shabong min haga ar Frederick no pra arhajar arpsan hamaukar Christian High Secondary School maukar. Kaniga kamsin yang kadai kabala sandur da uba Monaj R. Shabong ubadai utrai jangka kubor rupang ba chairman kashilam kershan ya kilong yeng balajit kerpang. Ha kani kasin sam jingyaram kashlem kalayo abanyaram yakish powdali long ying long sem ki baduna bha ka jingyo ka kon bar ki bashem jing e banne ne ban rakhi ya ka ayom Christmas kum ki wei pat ki long ying hakaleng kari khasi bat jantia kitiar jingyaram balasam ki kuntu bi ki jan pin saat kum ki blanket ki tusong ki nep rajai bar ki wei nalor kitiar shat jing yo kum ki khiu ki pliang bat ki tiar badon kam hayeng hasem khnang bakinyo pendon kam ha ka jingya jingyeng jongki man ha kasngi na sami kiti ki jingyarap hamau khar Christian High Secondary School Shillong barka kong W Kuryem Superintendent jongka AW Thomas Orphanage jayau kala longa kong san hagani ka program Bungut ki brius bun minsim kila kershani gani ka kamrat ba jong kashlem rupang wat uba lamprang carboni ulano minsim ya gani ka shlem da ka ba ais ngobha shpau hajar tingka ban kershani ka kam jingyaram ha ga ju kapor ula kantheru eka sarkar jala halor ka jingbam la banya rap hong ya kilong yeng long sembaduk bar ka jingbam thung ya ka nugunu ka committee kerpang ban pet ban sumar ya kini kilong yeng uba carboni ula kantho ba ka sarkar ka don por ban thau ka expert committee bar ki we par ki committee rei khamdami ka jingso jingyo nong ba shisha ya ki pat ba na kalyang kashlem uska 3 jong kashlem yaram yaki baduk rupang uba babu kular kongjirem ula pentip bahauni usnem ru bungut ki breu bomde ki parado parasnam ki non tribal kila no senyang lang shakani kashlem ula yathuru balamang ndriu hajar tingka na kabanta iwei pe iwei inong yo jingyaram beneficiary na katai ka pisa 1,000 sanspa tingka la pendon kam banthiet ikitiar kat ba sanspa ban 6,000 tingka pat lamang ban ai jingyarap jingyat kali yakinong yo jingyarap kargum ka jingai ne jingya jan jong ka jakasa jongki Bắt mang thử. Rồi. Nè nè. Aye ki baduk ba isu belah. Ni orang mak dia nong sap dia wei kaki nong nyerap kaki Menko Indonesia kajingelang kadai keberit pat ni sai kwa hiban pelong ya kajingelang baki Puli bahayu de kadang kamdan kanu ko banong ban solve your problem. Kaya taman subsidize your problem. Ma, tika rupang ade kawi ka committee lesi kaban bridge siya kaya. Ma, tika po lang manda, iya kilis na mga adat, kaniti ayo kapan mi ya report, ma, multi-dimension poverty index, baka setiap kejongi kade top 3 na tayo bedukta. Nampak mereka no,
aku pra na chispa aku naman ki chispa ngut aku pra kidi beduk kabaong beduk ni kamut mau badang kali ani bongdan kali tu di ai beduk nde kamut tangan bang imyo ditandi kini kintian kubli sibu aji baduk ba isu belah pastor suku ada siapa ni itu pastor ni dia wain itu dunia abdan ya kita bersama dia saya tahu is gente kami ini dia ban nama kata apa ban cepat begini semua ban penonton hop ya kalong kan pap kebesan hadung kata lada ja bapi penukam bakla lada ja bapi dino lada ja bapi aino ekwepa ya kadingai go blake train ra dula ai sapi lengba kan ke slem jom duduk dulu sementara apa kalau biang apa bertupat neki diwamba jumi berkat gerbang yang berduk dasam hak negeri begitu. Lalu bukulah penggilam kum dikot dengan Islam. Kata ibaca kum sermon dengan Islam tinggal gila ban pelong ya kum kile harus katausin. Kan donje ayu di kum besar kum sorkar mereka ban tahu sebagai komiti na benar baik ya kile gerbang kile longgeng dikot berdok kipadon hakalen keri begitu. Bahasa Melayu kum kipadon pesan masukkan paungnya. Hadin mengayo slow. Jadi jingkan maipang nau keteri jom dari Islam jira. Ngani itu lebih ke FC dan CEC dan hadirin asli resmi nilai rai. Pada lawan pembun isu nilai don kejimut bagi bersaing baduk no hak nyotri distrik tunggali kesejahteraan. Perhatian banglayo an slow ini nak dikot dengan ini bagi ini dikot dengan ajak dok kitip kamha mano baduk mano berengkap kejira hak negeri kesejahteraan ini. Dengan cuma ada bol penbau, bakung noelam merangba terseng, ngasakan hanya sisi, bakato kejimpan juga SNM, ngisa IT, hagale, kaslem aja do, baki selek, ya kita bilang yang jom senyot di distrik kepori kesikya, kata peseng, kadon kejimut, lada, ublay bukan kerku, ublay. Konon kat bakmi kumbang kon hari di polo ditang di ngaji cua ya kam ke ege ba ngayo jingmen to ege ba te yang ke jing im ke jonga ke jing long mensin ke jonga ba ke jing ya de jonga bat kiwe ta ke de kwa ban ye tu ep la shwa ban ban ito ya la de ngakwa ban ai kublei kerpang ya i ba RM shobom i ba de i German jong rupang nang tahal ko aban ay kublero ya i secretary kam convener iba circular nani iba bu kula nang tahal ko aban ay kublero ya i pas ni kadai gasin gaban nang kong bangan keren ya peba kumni ngasai keren bet ya ki khna ki badan hapo khat pra khat khandai snem karta nga keren nga sneng nga pan i pat kum joro nga keren ki ba hayeng hasem joki lang ba ki field visit lang ba ki home visit andre kani kadai kasin ka banung ko ngam da day ka priyo ko banang ban keren nga la ban tre nga jor ha ka kam ndei ba nga khlo nga jor ban tre nga ni ai never ban sim ha ka kam andre ban keren kolong ko ba ba ha ta wat la ka taru ublay syam la no uyalam hiyanga nga next kem ki bangan keren ngan pensno ha pi menta kinong ki ba pin kan mau kinong ki ba pin yo men sim pin yo ko jingkermen ka kerteng jonga ide kong sanimika kharim ka shnong jonga de na po la thla bo jowai nga shong masa angte ha upper shlong nga dan arngot ki kun kanthe bat shinrang
Te ka kam ka banga tre ka de hang te ngapo A.W. Thomas Girls Home Jiao Long Sintiu kum I superintendent jong ka te ka home ngatre la kumba khatwai snem AA hajing shisha ngapuli ya ka social work BSW MSW ngamut banlet specialization ha ka community and development hanrai hadin banga perkan ngakan mau ya ime jong ngai banga shay ong kabay Yang disenang jongi kabay, ide Saya mga hamik umat. Kabay jong nga kati kutswan. Nado dang arsnem ime jong ina kla ime jong na ikalam mi to ye ime nado dang arsnem karta hanre isya ya to kana ya ni ba kumno ni boy menchwa isa ko Bangladesh kumno ki boy si India dei de kaching yalam jong ipa I jong ki boy sa ang te ha juai la plabo te kumta hadin na jing kla jong me ipa I jong isa I ba ki kinyo prasnem adin kumta ila leno la ka jonga family ila I kun sweat no ya ime jonga bat ki hamben bat para kado jong ime jonga ide kente bakado ngasay kan mau I ong yang pitip kumno nga pas ya metric I ong de ba ngalet bela siya yung brio let's say jan Iong itre shitong baha hado ba mandem ya kametrik mde ka basuk namar dan manu ban yara wate ipa itu namar ila dan la ka jong family in pet yagi imla shu la shu untuk para khna ngakan mau iong yang ba nga ngi im shi para tang da ship serwa terso what she seen man bam ka jashi sin chi singiro ka man yo hagata rukom ya tho kana ki ka jing ka jing yai nan ti jongi hagata ka jing no khun sweat hadil kaptu kanenda la ya islam iya kendo no ya pa jonga hadin to